me one on the side, you know. Who for me, I'm good now, if you sit down. If you want to say, yeah, the blog papa is meant according. Somebody out no wonder. There are a lot of estates Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yama Kotote and Modini at the Massa Ota, and one in Yamsha and Winsha, a bear. Yamisha, our fan number the was and any home for a deeds I was so a home estate and block factory. After Subium, every woman on it, Ghana, Open Prota top, Prota day. Prota NH, Prota any baby traffic wa, and nothing you play home no. If you're there, the Prota be a open was antimemu, and in Kura a drum was shadia. The Bentomania wow, now Yama on Sa Akabi. Yadia F. Fenner said, you said Jam one any year list will be at the mount. As I see Kakaya meet a showing in Sassika Kakanina, at that tech here, tech area here, now what a protein. What do you may see if you sunset? Who will be our duty? Who discovered make conscious and a good use? You sure know said. Catch up and say you shoot you compare when you will be 50 CD cry when you say no be a word man Ubana my orders of I make 20,000 of blocks you can create the home woman who to account me show 2 weeks 1 week 1 month depending on the side every club no say you know what the be anywhere any amount bear 4 days you make out wrong yet ni na ku kasim yet ya ku protein so I may say, I am moving video. I won't say indeed. What the one book back. In fact, so trouble when you put near the corner of GDA. It means natural time plan. I says if you type, I open the amount. It was a then, the papa and one now. Near me for 1 year. Who you to my enemy? Who pay few more and at the end of Juma? Would it be a hospital? Would they found workers are putting them over the sea, a home estate and block factory? So you better not fear the if who will feel you percent for 4 high, only baby the fat, popular, the bone to the mouth, yet the amount high at the amount, now be a control to the amount, open dining high, singing room self contained, don't grow, the time be a open beer, Rabessia, your home estate for so you may do anything at the baby because we are from home, so we believe home. Brevier, never have do any brevier, but bosses say brevier, but transas in brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasia. No crassim, your hands will be aiding our sword, will be aiding to my Jamas as a par man so now, your man and pa and what in room. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, friend, there no needs our so macrow. Bah! Center. Yaya arthritis, Sana Bunibe Cano, ye share infections are a yen numpe, and answer cancer, a yen numpe, and crama, a tonumpe mu. Abroni be catch us osteoporosis no enu bi na yehwe enti se wo kase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw Dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompe mu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections are eye ndompe aye friend osteomyelitis no ebi na aye onompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho
nti e basa na wo de no eya osonko abetena mfise ndompani mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene se nti no bi ho hotene ne nsɛm a enye osori gina ne nan so opeso nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ne nyina ne se haw abetena ndompani ba ndompesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye chia kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru ho pe wo se o hwehwe ban ye be chi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so e foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ha wo se opa bia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de ka kire on se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kase titi uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. Obi biara asembi opese wo mre fie. Na afi wo mo boss say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu me nsai su bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje ebia wa amanone o wa control o befia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so odwuma ye ni bia na katua asem e mo odwuma ni fifire mi wo na woni senti no wo fa me ami ko gina ho ebia ye si da ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan sebe ya woto a unu wonder there are a lot of estate okoto enje ne nsu aminu ato okoto enje na enwo apurugu ade de yegina ehese enye me okoto te amodi ni bom ede ma se woto ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope proto dey Prota eni echi, prota eni baby a traffic wa. Enu nti ne free home no, efie de ye dia. Di prota bia wo pe wa santimemu, eni nkura atwa ho ahia de. Ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi. Ye dia e fe ne se, ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man. Asase kakraka ya mi twa che oni nyina. Asase kakraka ni nyina. E da tech he ya tech. Kuma se tech he ya. Tech area he ya ne wo. Brane mo bia bo no so da form. Afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skama abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia and hwe on workers no
no be a boy jumano ubana ma orders of maybe 20,000 of blocks ye calculating the home boama utu ato accounts me a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your e bi kra beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina agu cars mu ye de akogu plot so na fe wa pro bi a wo gidi di say o ma se guso keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pɛ di ama because ene ni papa ehun enna ne anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo ho de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama ope dan han singing room self contain double the time bi a ope bi a na be see eye home estate for so ye be do ani e de wo da ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya ha se obi e di nsakoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dampa amodin gu ya man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayira friend na ye no ni nsakoso makra ba Any odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba me tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem sima pe na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina mo borofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wo ni se o yare na ba na kache a ono ama baby a wo beda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko adiji se bo ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo odifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka misia mobo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya tase obi o dey owo gidie wo a wo hwa me no wo a wo hwa me no se sia wo me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na se difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ne hwe kura me so wo de mbra anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. Machi ya Koowaa Edmoba Koowaa Jumedi so home TV if you sabe ko sise na watch your body ya kwedi
bia because it was a very long holiday. When meeting me, I relax your margin on BB, maybe via Ecoso. I do it from now till 8 a.m. and ends now. As usual, stories making headlines in the world of showbiz, and I above one able to be up to so. But quickly, we try me, maybe I able to assist with us. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and the everywhere. Where estate are a woman says you won't put in the friend now. Yan down. Your poor baby, if you know near that, if you are on it, or control, or prepare yes, we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Yababwa, I'm estate at Tiapo, Yenim Sicapel, Yenim 51. I was with my Libyan, I cut you ask them, and more than 51 on a sentino. Or for me, I'm good now, if you sit down. If you only say, yet the blog papa is meant according. Sabaya or wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jenna and more air. It's your chair, like I told you earlier on, we're live on home TV, on your television, as usual, you're streaming live on Facebook, Koowaa TV, you're live on YouTube, Koowaa TV, Samdaku's initiative, Samdaku's TV, you're live. Not myself say air chef my na afofo so enya wonom echefa me sewada share me so share my wife a very important share for my as usual the WhatsApp line at to screen also and here for messages na for first you can the amount so and America will say latter part of the show no it may be lines now also why a part of the show but Abraphobia Daroma and one more assay and show ye a brew as my herbal center or a tons to Agogo. I have Sabia Nechi, Baba, no pay bank, I say, epilepsy bar pressure about some brow, but so I did the amount, or can say more be paying for the down and a pressure, about diabetes, near be a facodan. Now, we do Tamakom to really I was screen I say NTPK now one no entertain come on na emobia esefatano on fa no more as a person come home estate and then block factory one say assase and assase honsem and then see honsem and then honsem blocks honsem bibia fabeda upper blocks e dey see one dying e be up assase e pejaya dampo mi no be esi so afabeda won upper 2 bedrooms apartment 3 bedrooms apartment a full house what have you and one say what the bedan a home estate and block factory a bishop of Lumba the nation's uncle e di motinti my na onya wonwa the numbers no egu screen asia fa na one no etwetwen come one of some payment plan until the amount so that you can pay little by little, you understand? So that at the end of the day, you know, also obenya baby edi uti ato. Your first debut Emma Odi for Nana wa Japekrom. Papa umpo moti say Easter manchada anto wonka. Papa ya mamento wonka. Wate Michelle Bebre erade enyo kese. Papa se bra Japekrom. Na be pim honoma Madaroma Odishibi and Adjunum Canon, Bishibi no basa Sebia some mobro why nyanke crafon for one ebedano na onya one elmofi said. Papa no amana akoma emre. Also did you abemo bibi edi instant so the sample for now about did ya obedro momodo ama won so akoma so yim sanso and na owo chichine benche mu ebia make say Odishibi no my basa na adwunum kana wontimi nkoja pekroma papa si put na homa na that screen as no wo de wo frɛ na baby o bia no
obeba na waba abeye omwa ama wonso no weni etime aje anopa we mu na abofo a omotebe omosike twitwide aso yasne eme edwumede ebrow na make I was say Bishop of Alumba agine dwaba before mema no akwaba no mama the International Bible reader so akwaba no ma mention crying so simple na yenkwaye nim and anopa me crash sama me dey man just a little talk is that learn how to greet enchia ade bia esombo enchia ade a eyepa enchia ade sebie son sebie nyaado sewuchia edwudretri enipa we do asase we so ya na enchia ho ye omodin na enchia no so ne ye wo sene esichia obi ho a sebie son sebie nyaado odru ba bia so obechia no enchia no ochia no obechia nso kra na enye wakono sebi kra sebie son sebie nyaado jiso anything obi dru ba bia ebia onimobi make bia me Bishop of Alumba ene ye adwuma na ne ti ha oba so because hey Bishop good morning ebia radio man good morning no oba oduwa good morning eya me ma make asembi chemo se sebie son sebie nyaado ye nkwase ucha sa ukotupe na unya kano good morning na o say entrebu se me be ya nipa ne be hu so oh wo bu ade ya tetso efifie me kon ya nye wono eya ma enchia wochia no ebuomrem eno sa no edubi dretri enti wochia de bokwa akotoro no wuni no nkoa na oni dia no abonidin Bishop good morning offer good morning Diane good morning radio man good morning eno eya nka what I say no do na aka good morning ana wochia ase obi a show sechia ti wochia show good morning penia onim nyansa ya tetina na onim de no aha wochia na san kwase achia na onye oso ti giso san kampacho me chia ona gaze ansa no so aje morning osi enye ena afi so kodo baby na wochia no eye very important obi odu a onchia na wotwem osi nchia de enya force na baby a wokoro okoro obi na odu a wanchia no okora ni pere no be san wachia ba Baba baby sasempa me ni pass messiana and greetings is very important and me say be so kra no e de ahomka bi ba redeem and ma o feel free and ma o feel relaxed what I say and me so say we yesu resurrection day papa yi woni ne sorry ma nesisa wo obi a wo mpanchi a statetia na edubedretri ebema baby obedru bia no sebie so ebie kwan e dia ma obi de odura se no obi so be chia kwan na efe obi timi dia dance so learn how to greet and when you are greeting sebi and just sebi so me come inside am inside ye me so and chia nkwase chia and na wo so a obi chia no enje so nkwase anye so obi a akwate so a wo chia no good morning fine good afternoon fine after wono wasam eno sonye ti ye hu sene a ye be se ebe chia ne sene be se ebe jiso na timi ma sebi eson ye dada asite me beto na me chia oguma fine me chia bi fa so timi me chia bi e bia me ni asem me ba you are not prepared to listen or accept my greetings so me trouble ti be bia wono se me ba ho anopa na me hu ana wi a me ma ho anopa na wi a me hu me ba abra wuni ho so I don't greet you. That is me. Now one way. The next person e be ya obade no obeboa ma bibia ye no aye kama no. Let's learn this things na it's me why. Bishop Akwaba we far behind. Yeah, go down. I say to. Bishop Kwaku America. Ba say more official power te erade onto nkwanem na onye okese. Now go ready shop. Na me am offense go masempa. Oh hey. Friend abige. Okay. Video down here see mu so twa wo TV ne so. Oh. Yeah, right now. Anya so so do. Ciao. Na ready show ni pa bia wo TV. Ya bre ne ko. Tinchia de ne be kase. Asa. Munchia. Yeah, nchia. Bia wo chia munchia. Yeah. Ohun kura ofiri so. Bohun nchia ya chia. Nka tete ne ko bi chia panyina. Make sure so put in one say yes or we need yes so go the man who can Nigeria munchia so one could try for answer and company in nase now turn the free so disrespecting what you say I am nipa bi ko Nigeria apanyini ba on the Ghana there then say good na you ever panisi o ko ne papa wa ko ka den say wo ba no
muade you see so bizansa de o say na wo chia mu dantentin yesi no so omu culture no sa na tie ndo be sere so de be china bo be kire nza ha ne de see ne ye no wow ni nyina ya ne am mpanimfo pe bitimi che wade akwa because of onchia exactly akura ibu ade ne ye be ka che onchia ntia wonya bi o ba kwa afa so chendo say maami be papa e ba ubu ade ye ka che odipa biansa nchia de don't joke with it dinini na masa bi obi o manta mutimi ni nwa dance pa obi mu ade nyina o mo okro no da o so cha won chia me ne de bit na ah no tie if you etimu nyina no on chia wo hu ase esi mitmission na ya madam bi say dey ahwe nipa no soro no from sebie so hwe ne bobre na hwe bi ade o ye no beta say enti dako me ya ne sana opie no osi no ma the photo ebi am ka say rade mfa mbo ne che me so mi show ni papa oja emi fi hu aso ne nam so me so poli wo ma ne me so ni for yet abosa so me woman for sit see eyo and I say what about am say be so wo ni pa won chi fear to on shoulder ohun no be sound ho a say no be ye no ho no as ohun no matantan na me say nice one very small girl na o see no ma pa o see no ma kama and o koy that dey me pay you am ko do fi ntem so ya me say ne already from bonne chem na me say already from bonne chem ne meme na hu say bo wo ho ade no nipa ho nya me so ni bulu no ma ni na we ba ne bia yie ku ne o sa so hata o me dry line so ba me yie so but me say meme so na bo me dry line dey fat because me ma ko bi okura but upeniye me peniye ba dey bi person nka krak na ehu ni ma anya ne sa na me so wo dey me so ho para me he me bi me pona me am say ne we ade from bonne chem ne so me ma na hu say nipa ehu here krase ma afia di graero obi person na ye gu se ni aframana aho yes ready ma kwa ba bibi aboko ya ba ne de na ya ba masheda na don kwa ya obebo bi ni media ko kwan awan fa beans ni atidua ne ba ye bia o sa ne de ko amisha no ye ma media menya na wo fada na sema me wati na misha no metumbo akọ be me ye ma ne ye fe na sema no waso mi mu nkra okra na na kwate he hadwene na so waso mo fada na so wati me hu de me kan kire baka akọ ati enti ya ba ne de ya ba quickly ma ya so your first story ml na me first story na no pay ye dey start to media na maka wo say live on Facebook Koowaa TV GH, we are live on YouTube Koowaa TV Sam Darko's initiative Sam Darko's TV na make I was and I have grateful at the same be abetu ya in fact the okay you know and say maybe just on the funny experience when it comes to emotional abuse na ese ka ku ye jin kwekwenom enti mo my video no na ye stay with us. Yeah, but when it's only again, no, it's not possible. It is a physically be maybe am and san counter. Baby, but now, emotionally, who don't saka be be da? Of a meme could do Manonea. One no dear. Into emotional abuse, no. Papa yasama walking, no, yes, apparent disrespect to your man. Emotional abuse is so class. Bema walk as on crana. S1 dria. You could have won fino. Now, but so emotional abuse, how do you expect your man to respond to such emotional abuse? I always say so sometimes it is what you give out that you receive. What goes into the mini abana or mobile and shop a bobino? Maybe or yen of born one the banner born one family country or Bonabacambo one tribune. All the emotional abuse, I don't know how you treat the woman, you receive it back, or how you treat the man, you receive it back. If you are not entertainment, you call an ankasa as a team in a certain way, as a team ma in a certain way. And see, that is what I was explaining to you. Said, what is respect? If you get to know what respect is between the two of us, if you understand what respect is to a man, especially the one you are with, because Obama be why never several respect man and I'm respect man. Then be why be and come be why any them na any be respect man. Obiana ne respect how our family. Obi also a go on no be do about here. Then be just then I na the wing bonus as no family normal. So but emotional abuse no
for me, I don't know whether it is the men that suffers it more. You understand? The men that suffers it more, and they're reacting to emotional abuse that way, and it doesn't wash. As emotionally or abuse too much now, how as I bring your self-esteem down, down. That easy, say. Mube Jaya sorry, Aquakeke. You can stop. You better get so the journey for the song. Banana say, suppose some Qualacra involved. Bet me a soreka sorako. Oh, now I'm going to bend the open manacul. You see the change and what's not you say physical abuse or emotional abuse give first class hypertension. Hypertension may be emotional abuse, stress. That gives you that without you, I would say be a man that's a wounded and I be a fear come. A fear come, I answer come, I drink. It gives you that Yaria crown. I want to we are the whole content. Is it not possible to say? Is it not possible to say the way you violate your man? A bit me at take adieni nyina free bema no say sabiaku afi na ese wonu behia kura na aye adedendini bi to overcome. Over how do you violate a man? Bema who need job money. Said they want to pastor and sit down for you. Oh, who need job money? What to find sit down for you? Now, what are you then? What you vaso? Oh, pastor, yeah, go to Marcia. Who drew in Tawama or to Medina? That way, and it doesn't work. And see that I go for big stakes in the industry and yet in Kano Bishop. Hello, Nisha, yeah, I want to guess here. It's obey a wee win sense, and I cover some sure. And I sir, emotional one abuse, physical abuse, I did won't me. A castle be other one in any jabba, a moana mukreti, sir. Quanya Befas relationship, Mutimi say with my Janan Kaudeko. A call by Befas accept no, a team man, and the Jenny be count, it means so say no. Media, I did say by foot to a meeting says, will be relationship with any panel ban who said, Old Donno, said you also castle donna. The man in Ned in town. Happy moon creature and JB Mam, go far. Trust me, Mamma be brad, you say, Tamon build our linear treatment or bad nifem Taman or Penal. Mamma was maybe airtime in gratis to buy, and as a fan baby a year. So who knows what dolphin are come Sabita fracture, and what can be a bayoneca. Now, dear, need even more abandoned now your baby attitude of a mount as a word time. You could see baby now with Jan and one. After baby man, I can send your demi firm funding from me. To boost a DG relationship knows on the Tanana, not a year. Was a fiddy or bands all bands no one tessa, and when Yami, Jom the one I know Magnico, was a fiddy at Danisadi, we were out, to bed the Avarians, so many other Trancoranoa, and intimate emblem. The same apply to me, maybe a major or funny say, Sabu or Passia, you could be an or the Yano. So bet me with Bemonos were a mistake. Or no one had done a crown because the man come on in it. The man of fun said, well, from Minokas, a teacher for chasing a woman fino. This old man said treatment now, was a bunch of fun one day. By the time any public cultures or you need good. How do you know? So that's a two. We are no one day. I the Kawabashin sick wounds were you punano. I feel what's the man now, the year meaning, but the also come on on your foot. Don't know, though. The Kobana is our area got to manager into a how near money on Quania before. The Accra can say, our lemon Nige, create my own. Ubia is from different background. So it takes a bear by Jemba say, Nadi we a man in Niger, Memetias Yama. The Metias says, I do in a man in Niger, that's a honor coin, free me film. Now, yeah, mess ratchet and I'm known as an Indian mention Peninsula. Non so told the others I will go far. Trust me, I do be fear you know, and I do as and Father Corensano. Ubia Tran the class that Tranama with you. As yes, you may be an Anameka, will be fear phone a day, a GNE. Who can we form on your money here? Some of from my announced to fear you be home, and can't form grandchildren. Who could share any pan out and I was so who said, problem about the others of accepting the phone can say the DG. Also, the two others are no about perfume, not the MM found one so. Asa,
oba bi kunu be try say okay efon kan na mama ni jaba hu say me yiri fie na wo firi mu no ye tuchi ompe iti me mfa nya no wo ye na bonten kro ba ne pese still a won say nyai ade ni ye fie bi no de asia wo ye sa wo hye no ba mana bre dia na en kakra ka ye dan ne ma te sa nya sa mbetuma tena dem no obi ye ne yonku hwim na mo te sa adofo and our year started sa dan munna mu ye miserable in life. Because I can't stay with a man that say be was or very painful. And offer a dream maybe so sometimes we want to say baby one next year say one critique conversational or no on critique in this case obey day dan wunya ne saade na awurade ahira ho pa na ze so pa agoro no emu bia baby odi ka twem na no ba na ama ne sa akonya no ndi ofafo fra osusu se ebia me de kono no susu ba tese ono antimi gya no ade bade a na yedi agoro ozo tambia me ma dwene mama ade a ye di program ba wo zo do okay me nko start plan na dia asema ba me ma de ba ko pa ewo mo ho efe no onu za de we kretia bufu the wife bubefu na ba ma bia nso ba bufu efie nya de ndi o travel se me bi se bufu no kura ma ise wutimi kreti no so so nko ade a nya ne de ya ne ye se onu ni agoro onu ni ayi who kreti bi ba so de bu ofusi asem nya de ba ase o ya won sha na se ndi e danger no se na wa ye ne nye de ani a kreti otimi je so de che se wo pe e bia me okọ mire bi atwam no na nipa ne mpesa ndi wo ba nyina osuo se wo so wo se wo de nkomo ba me fa nkomo ma yon fa ile se ba be si so awu se wo pa onzo be start ya okay so anya dia no so onzo kura se su ba bia entimi mmoa no so hunu se wo pe wa kreti ba no otimi je so nko a eye mani ka ba ono so da kro be tra so be bibi e mo ni ka so entimi a na che so obibi e wa adwemu tia ase ma men pretend na men ne so saa okay aha na so ohun so heda esa agoro de mu ofie na mu di agoro ede e ma wa ye akono oyire ye aduane oditwa ne je na oboto mako bo wan so pie na ti ukra na ni wan ne ebo so start bo nim so so kwan ne na wedemo no obodi abo so abodi obeda no aye watu no ato na adwuma so kakra da bi obali timi ye de so ozisu se be ma we free mabrabo ma kechi do onzi be ma ne fom ye ba se za ye ntisu nti pressure so pressure ye nemu wa bon diska bi ye pa ye sanka dan ka be so ne de because ye tu ye zi e oba akro na na dise wuja na niji an ye tu mpa wu niska na so fane out no nya bi de be support na ni pe ma na niji ti tumutum mpa na ye be nti se na ni pe ko ye kra ko me bwa kra na yes ndi be ma se be se bre so tene ma so mo ne ma pe ye miensa pa ye di akrokro sika wo ho anu amene hu se wo ni anu amene hu se ni wo ye ho so can be because be bi ono ma o sika no but o ma wo bia na ye me yet be bia na wa ye no ho se ase milibi ba what me read ade anyi kura wo kakra ana o yiri kreti agora ni kura wo yiri nyina woje so this ka kreti agora to yiri ntama ni kura ni nyina woje be ma wakọ adwuma ba 1 million na shewu to wa yato ana to nya 10 cedi na mfa ska ka na ye 1 million ene ye wodi 50 to 1 na person to bi person de go finance o go mi say 1 million no ne ma chimpe pepe afechina ye da bra 50 cedi no oje ye na obesan ya da bra so ne dey scam kam pe 1 million ma do no be bobo sia so 50 ni so dey amount fa ya de ko ni ze ukura wo de be ma no enti ne ma nketengeti a so be ma adwuma anye du ansu na ye chisi na me yewe wo ye say timbe ne da ma de ne ayom bi o mutam si ni tuo ade bi aye ne bi atam tu wo chere do betam si ni tu mafia because of mafia na me mafia was secretly by sa NT well anyway mama you who say near ABC any spouse asna because of a kai no so why you so chisla any oba no so afa ne ho agya de ST no bo say o bi pa so maybe also boano now on person because of what you've probably done and I feel so no in pretty agro okay very important on say eya na efi be da ejina saade no na akwadwa na ma na yera from ofre what na want to say but better be so wow we feel say as a water no as a wambo never ofre me dey maybe grebe ko on yana be na ma yo to adwuma na dam fukro no hwebo no time so be class e sam le wifi twem na me wo papa bi no e madam fo oyo hene wonya ne ba bi ko na that time na me di nko be no say akoso wonim me ne me ire no didi bom enti abo 7 matna ache se ma nkofia e ko be ne woni di dia obetwe
me and I'm saying eh sanana o say ai I'm say eh and why you do nyame show and I say eh enti wan ko no so o did you know cancel people be you say man kwa na chire me yirko ye dia assessing ye dia creator to enti ale about 5-6 or some dey make answer a combat no na am so wow it's let my pepper na say na no bi na moye bi you see the nice guy otomade wo so pensem pie be je na ni kakra bi na mu pork no say na kono oto ya na oka ba ko say ah na me ne wife ko be bat nyede adwope enyede am so ke say sa de na wo wi bie ne jane de so da sa de na ni nka kora ona na wi ana ni nka de nyede de ne kire me ma de was it my wife or ya de o na me say de unu say see me ni wo ana du yo ga bia ye fie wo one nkura tu ono nko an nkura he ha adwene ti me nsi ni fomu am dinya mi sha say wa dwene sa opon ya be ye bi ye so obedu a sister de be ma ne kan fa no we ni age me nim so o me anka mboni kudi mu je ba no wo no adwen pa say ah papa na ya ni me o he no ya ni be bi ko ba ne ri no de in fact o ti ase was some very bre ma bre na me say e nyansafo na twene etimi hunu so mo bre obaji wani wetima yo prima but mani hunu so special boa tambia woni wa wo se ni mo ntina bebre etimi wu yere nwale biemu ya so fa odu wa mi nyika wa nto wo so de ahye ne akosie ni kunu bia hu na so aware na de hwe ne ma odu mi ni mo bi wo go so sa bank manager ni kunu ana ekosi na bo wa to ni okunu yes so kai sa story mi bi ejoma no ye doctor ma me ni be sinne na ni fre die ketua metete history ni kakra ne ade ama mi ye bank ejuma up to ne onwale obi abiem ni kunu ka wa nya nto no de na ni ji ahwe ne manyina so ye oke wotimatena ye kwan abe ma ne pa so treat no asamne ko me bank ejuma ka ba ko pe be me ya administrator hospital ne ire ye banka so am pe dwale ne manyina no atam ne ira bisi no wakosi ne ma sanu no ko ejuma time so say ne ira 0.5 and we be ja hospital we fa na ade akofa ne ma ko fias na so abet anybody it's better than film cry no and that's so the love is still there oh my god yes am na tire me ma ne say wo de mo ye nkura boni ya te ase titi nya wo de ka wa hye nzo ye wo dia no trust me o yere ho nya akona ye hye wani wu kan ga za mo ko party ni afre na wo yere di wachi na wo babi wo bi ade ne de ye ba ho na wo se wadi nkwasi asem yes angofo bi timo den se wo nya nsiesie ne yere no ono be bo prima wa bonto be che wa bonto to mu be hie adwabo bi ase a ayi abafie wa adi abafie no nkwane ne yere ko ya na so mo de ahon kire wo wi ase dondo nyina mo na ebo na bi man feel proud and sana wo wi na be du se mu no kura wadi e ba na sa ye hu wi na ne ebu Ecclesiastes 9:9 Ecclesiastes chapter 9 verse 9 say ene wo yira wo don entrance ene wo yira wo don entrance ene wo nkwa wo na ode ama wo wi ase nkwa wo na ode ama wo nyina ne entrance wo die nyam nyina wo wudie na mu nyina eno ne wo chefa wo nkwa yi eno ana ye wo chefa wo da so ti ase mu wo obra wo wi ase obra wi ase nyina nti be man nsuese me ma do say letim ko tata go se fe me go mo sa don't be about that go se that don't say am I what that like style so me guy no one I want you to wear what I like me person the bible no crack anya na enti oh okay odia okay wasu nya wale wi a yeah shower me baba bi wo ha wo be tama no ba so no pa be kase eno de bia akosia ene de kokro mato ebia t-shirt wa be mato skirt on red but they be expect say be toma no ni sika no de tie o mama ni bi o offer why do some guys behave like that I don't you be o we kurasi ni Nelinti only romantic onim jom sa onye romantic no yo mena do anane tia no ankoto mro ma ka chezo atade ni billions obetua sa aka once be do banana ya jare ye dan ka bo so mpesa akura ai maka se ya ka mama ya se Mr. Janu mo no no akọ yiska betua e jeze ni timu nya den wo so ana ni tia se de select ade bre oba no onim ye e obi won so otobia ba pe am oba na bia de dum ne space me pa de me ntware ba wo to ne se de obetua ma okay bisa bi ni se ka infatu ho na wo ye de me bia na etwamu ne ya toka abechew wani anye o di ase na di sabe ma de okwa ne kwanka menye bi ko no so be ye bia ma exactly o di ase go free say aso wa ye kurasi ni ama so tumi antade a o pe mfa mre okay di ana sa ne man ketin tinya na ma we nyina akoso ye hunu dia and remember le my nyina adwuma ewe ye ho let us know how to treat our partners or boyfriends or girlfriends not my but and then
gospel musician be a friend of gift don't come and or the other to abont or say and I'm for be a cancer sebi so sebi nyalo celebrities or more our intimate engine no 30 years after divorce what's our worry but then the chess sebi oko warrior our no intimate engine it depend senior obey any penny e be any we a celebrity obi ti abont to say e ma omo bi a sebi so radio so or TV so ye ware omo Bema or TV so or radio so radio but in home but to sing a sanity it's about how you treat them. It doesn't mean say sound of phoning in no ain't me worry or no after 30 years but in worry you push a video who's that what said by a finu and then there be 5 months 5 months in it our letter to say oh there's already Minnesota will be there 20 years ago boy. Near 20 years ago, 30 years. Hey, 30 years. No, for 30 years, 32, 30 years. 30 years. And after 30 years, I have 5 months. To us, yes, I pay down money, my Benyam. Benyam. And 5 months, I was to say, come up, be a she. That's yeah, celebrities are warrior. None say a tartan, send baby. You are members of my body going gospel musicians be aware and some what they are mature mammy penny dear but a dear pan and what's our demo in Tiana celebrities especially gospel musicians I'm on a new home because more we are seen as a software pepe then they say celebrities especially gospel musicians mawari tie in san mechanic say and I'm say omo star no yeah inti na omo de na ba ma nipa nyina ehu ntem so wokọ KMA asori bi a memodin omo ware eguche obi aso asori no ewan munyam kese pa obi ase eso omo ware egu pa Christopher titiwa ware egu pa by nam say Frank wodin gift wodin tinasem ya na chita no bi atibi what you say enam say omo wodi ni ntino omo wasam ba ya na anane ye wo sofu bi wa woni din se de ye kan ye wo sofu bi woni din wo hye nkomo ba bi pa but won se omo yi omo nim se omo de bi omo asam omo na ye to omo nka what you say yeah enu ntino de ma timontam sika sam timi masade ne ba na e ma ni bi nso ya homa so se e bi ameka se omo hye ase oni ni kunu but akodu ba bi ani kunu yeni no oni ni yeni no tinu wa peja no yeah what you say tafe e bi a respect o de ma be ma no o ntie be ma na sam ensem bebre na ede nchi won show ne no mana ede awareja ya ba eno e ka ho pa oh okay basan company si jawane da so na dodo nso ani chiri dio sunta krache apart from the working ahomaso kakra ne sa ne manda nchen a won say as a celebrity especially me there gospel musician especially mo na ya no de be yenkofo won so mo aka do oje ti ni se betumi asi ofi se bibi wo ho ya na wosan komo ye ka ho in order to sustain their marriage ana oh say the now kasa me mani afi yeah ene nipa aba no wo mo ni buaseto wo no ma bebre mu oba bi wo ho a ahokyere ba 1 week 2 weeks oh say ye wo esu bi wo ma ho yeah opa bo ba ko homa saa afi na wo chiwa ma niska baka sa o ma niska wo ya se yeah eye mabi e ma dodo na yesu no nti so oba sa wo ware a fa hye wadwunum se wo ware akwa wieye so wan fan hye wadwunum saa bedu mebu fi se wa ye premier ni a chen be ma no so bu o wa bibi nti na o de ware ni kun yeah nti nyame apagya na kodu baabi ti ni kun na ye ayama no kolo ti afi wakwa hia o se tembia wona fofo ana se omo ana omu hia etimi sesa yeah nyame apagya wa na esesa yeah nti moment obekọ na nim no na se wo fi se o ni kun kuti montam alright so that's a gospel musician Gifty Donko and yetene nkano bishop na rally nyagopo nhyira maame no exactly din common wa bia kini won pa no de ba last one ema bia sire rade se omo ayiri nye ba mo nye ye nchew ema bia ayiri ye chewa wo problem really wow that's a my 100 emu 5 and omo ye chewa
utimi koso nya wani je as bema. Wow. Yeah. Utimi nya wani je as bema. Senye sa. Asa nka wo yiri ye nsusu anka ne de obetimi dia bo chi dompa. Nye sa so no mbeye no. Okay. Hona abo wo so de busy 2 weeks na bibi na asie won timi na anakora odigina no so utu nya na uni sika bia wi amame na e wo se mame ye okay ni so a wo so ya no e na odi agina so de akoye na de foforo pese wo ye oba nya ye gya wa brabo ma dan trust me obre. Wow. Obre wa brabo papa sa yes we yiri ni sika obre bo ye gya wo so a obre se tekini nya me he da so de ne be che wa brabo wo me dan te bia ne ma wo. Yes, apa na so no yire na ti no ne woska dia dan wani nyi wiase we dey go parties no e ma ni nyina ya waji di be no na wale dodo wa say omo dia say do so che ni wa so stay ni bo ma ko 5 wani mi so omo ati o mba gidi pom dia omo wale de enya problem da na me so me mo ten a omo ba gidi om de omo wale ya say da gorobire ne ko first no o wona kura ase o tini kurom o sia nyum to oni mua na o hia ma ne so obo ane do ye nyina ye mua no wabuano wana wadene ko diasa ne manager no wane ne da manager no wane ne da no afan say afedi abeye mikunu later we do point no zo tuna ni aka ni otuna ni afie ni say ja pade ne ne nwosrem ne nam na aba nya wo be ma no nwosrem ibule fi so na so ni mu afrika me nu esifie nya ne dia na okura watu bia na afoko hia sika ni ofiri say on so wo chan ne dia na bato ni mi no ba adwene e say nya me ye o betu dia he ibo zo sare de be ma pressure nko aduma na mchana akasa nye na de kana besi wa wutim no nya bibi gina so because okwa awoso okwa skani no chan ne ho to cha no ida de ahyese mkoto nyum usu ni za first okoto nyum a kana cham de wa wali ntu mfe ni agro ena esesa go kan wa sempia nye na atifie no uni kan fa so skaba me makoye aduma so fune se mentwa me ne odai me makoye se ya bo zo be ma na wo filiba sa na me yire ntesa ade ne se tesa ukani pisu enyeyi na ewe obesi kenya de eye ba se woni kunu pa o cha wale aso ma yira ye ja wode me de bo mpe ma be ma bi ase won se awrade won life entire life nyina se o ma bi nhia no wa brabo mu da. Wow. Ai ayan e serious on so na awrade ye okunu eye abotire okunu ye abusia abotire exactly na sa so de ni nyina da wo so nti se be ye oba de enya ne de nti ni complain do so wan kanti mo ntimi ne ntra ne kasa doso wan kanti mo ntimi ne ntra ne suma be doso wan kanti ma na imade so awalo ire na da bi o suma bozo ahead abo dada ayi konfo na so mdi mai be shiam no o so mdi wem so ko meeting me so wo committee o mama no ahead so wo be dire danya so ma no me so mo start o mdi yama ne ya akono okọ ba akono o me ba be dure ya ni me no do wa ye 5 dada wo firi ho ana yi muso mo de niam na be si wa chiro nka ko mo yi ma wa aso rokro this is that quote when you pass on ntimi nko sharp sir it's about the two of us it's about the two of us if you are assistant and I say BMC okay bishop Mr. Wedi enka for hana yi we mami as we den kenya boy and the same two of us no ada na wo be ma onyo ba sa be ma wo no akopɛ kroba no gbati no be ka che ofonso tulam na mabre a o ma kwa ize si anza wo to head wo try ba akopɛ wo ne asa ati ase sa ya yira bre wo ba de ye wo se da mini mai bi wo mi kuro obari yisu ni se ponkon bokwa fum le jaso no yiri nkobi no aba bi ko na adwuma e fe kakra ko na tonton adwene ne sa abuja aba wo so aba no akodware ntem no akọ chama ni bi man grama brekura ne matuna kura ejo mama dasa ni ade mama ni bi na papa panyin no asole momone no asole tam so a mi ya ne obekwa akoye dia no de me wo so nso ati ase me se dan ya wu ni ska na iru ska chewa achi o mo mpe no kura aka obenye ska enya ne opebi ebe na nije otimi ko dia ne kra kondo wa wu ni ska no no ande siga ko be hye no ebe na afa Colossians chapter 3 verses 8. Eyenom mumre mo ho ase ema mu kuru no eja ho bra se ye wan dia nti oba soma bebi da obra ne wan se ma na awmaso abamu no en sa so na dan ade ne betumi aye trust me say na wa pompa o plan nyanse golden trip na wo akwadju ani una sika wo ho eni be ma no na akọ no aka do say e wo de mi nko bi tim ma nko dan ya wo di su se pefa me no be ko wo sika no me convince say na ye nko ma e dia ya na kan say e ye na wo sika do ni sika and that's what I'm saying say yes Matthias say and say me na me wo sika na say nke ye me a and the meka say oh baby mpacho ene ye nko I want to go so let's go and ne kura yeah just to go with you because me kwa me got now saying
sometimes what's now I love good intellect. Recently, about not less than about a month, I was there. I told you, me I bought my drink. I took my peanuts, and I me family who I drink. I me refreshing my mind. It's me to I said, what's that? We'll be about night already, or so. I say Africans, I do be say, Oba unkwakwacha baby sano. Ebia obe pebema. You understand? Maybe what she say juma. But odi say ebia unam bibi mu. So refresh your mind bi. Person fa one dream bi. So you want a place that can actually, bring you back to life. What I say, yeah, Minister. In such manner, na me bishop netia. Na bishop ebia me whisker. Na bishop ebia say bi so say benya whisker. Na me putting the one, I mean plan one. If I want to go there, a can be asked to make a choice. Bishop William, so maybe young co. Make sure say, make a sema eda bema waede. When you me up, I'm saying that the mango, but mango become mango. I accept it. I want a program. I won't go. They might send me. Them I could have walk. Our own rig a outfit. And on one ship, Bokramas when they scan over to iPhone amount. At time we share crap on I would the iPhone was I do them go to Bumisima Tower. Yanni say, so I will be crowd time. I'll be careful. Will be a mammy be no. The crew is capacity or no. Okay, so can to be a man one to do be a me. Catching for you, Grammar, say, me. Flower banana corners of us where I wouldn't capture. Now is a question. So, I didn't wear Maya. Yana can I be all? You be bold enough, sir. Where did you have Tama? No, yes, and I'm going to grab the other feet and a woman the other day. Yammy and Massa, wouldn't mean no jet. In Grove, that time and I so special. Man, never did with this year. The most and your can in Nan Fort or Canis Aqua. What do you say? Or bet me check out or not to some fuel. To me check. No matter what boys can forget, but one man who is catching them. Maybe a Java Yako for and also the Kunu joke. If you're quite a young son was about Bagalas and the baby or anything. Now, no, yes, I'm about to know. But the worst catcher could be a village station. Now, me a moment, sir. I'm a my man police and the fury action. My Rosan at your Mukunufi. It is Obania's catcher while a problem over bread. Also far. Then Casimama man, ye, Gratia, some massive. Obania's castle, your project to evidence on Sunday more you do. Of course. The Madras Unyaka to a binema. No, Sunday, the other one I was saying. Where the respect to the Beta. Just slow, sir. One way in the young ma, your fancy for my Yedanuma. Omunya's club must be a one if you name Mubama be a power idea. A Radamania Cassin China yere. Yes, sir. Our any money gain in Abaya. Said the open Unyan sad da. Obana so board yet for him this year. Unyan sa a match stress. Now no about the finish Canada Banotia, Great Cookies Notia, Musifia or no. Now crowd back my corporal long term investment. I bet it. Would you bet it? I'm a bread. You can't feel a good folk. Do what the respect and what the man about the SWAT. But about it, mother, you bear man and say, you are young and Johnson Cranny, you see never the air better. I'm a bear man trusted the answer was a miracle as a Jacob. But I meant him a follow him a comment, so you're true. And you know where they are about the yes catcher where you program to them by a bomber man and say, a running show be I hear it. The bear money ye with my toka, a Jana Mama toka, 10 dark rancana, a Radamani ye in the year to Jana Namna. With my toke to Hano, we had the no good name. Uncommon Wabla, I saw Baby, a double, also crown pencil. Yawon pencil, Yana Hanna, Natty, maybe dear Sika, and yet the bomb. Nipper Diana Sika. The moon is come moved to Mrs. Any time, and could be in a better now. I'm a story beyond ye. Now, what to me no Kunuto. Now, our Bofasa, why you in Nadu Dina. If you know about young Kukuno, Naka, or no Domina, you know the Quachani Abon Pano. We were the same dog. Look at this. Do you know? And there might be an abbot to Mayano. Only a good or Monquabra when ye, but no quantity Mr. Romo. He's got dear. Some to a yammy to an eye, the peg at one or a school channel. And the years answer channel.
Nyame we mabo na sin omo so asebie so sebie ya do ma yem bro ye ho ase ema omo na member no so don't be stingy men twen say oba no de bia o bisa obi bia na member no so bi ono ma je say de bia okobisa de bia okobisa no me fa che e bia mini fuelo e bia serious sebie so on cafe oba no kra obi kra na just do something no me aba na staff me misa obi but me so ma catch me ho say wa ho kire brimpa me wo bia me fi se me kuno asa de tiam bia mo dwa den foforo of course then yes I normal me tie o kan ina say me kuno me boy no they bia you expect me to come and ask you say e bia bimba just say obi o ka be kan as on say what ba so o yi bia ma no na o ye no santi me hu sa me misa obi but me so my family ho ade da before you think I thought until the 5 years see na me so me the media there aho che bi me be who is who you understand it's a bad answer my relationship no enye de as obi ani ati me say so kwase aso ni ti a na agregu nyame emwaye ma me come first commercial break me ba a whole lot of story akwese wa evangelist ono so abeti to be e dey ama wo mo a omo criticizing no but before then stay with us back on Koowaa Homo me pacho I am the nation's uncle of Bishop Lumba Home Estate and Block Factory da bawa bobuano obi biara asabi opese wo mre fie na afi wo boss say bi na hu say yes ampa esu mi fie ni no eye Home Estate and Block Factory and ye de sa ade ebrewo wo estate a ebu me say su bonkum ni nifa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo ba bi ebia na oni adaje ebia wo amanone wo akontrum o bibia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so djuma yeni bia na katua asem emoduma yenim fifire we wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade de ye gina ehese enyema ekoto tote amodini bom e de ma se woto a ehon ni munyam hye ene hu nhira e be ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso e Home Estate and Block Factory afensu biem e bia wa amanone wo Ghana wo pe proto dey proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu ntini e free home no e fie de ye dia proto bia wo pe wa santimem eni nkura atwa mo hia de e betom ne aboa na ya ma wonsa akabi ye dia e fe ne se ye se gira mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twakye ni nyina asase kakraka ni nyina e da tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso wato proto ni bi o amanane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra Home Estate and Block Factory hwe ye company ne ho on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kura baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia fugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je o dan plan ya se si fie ni type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye Home Estate and Block Factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bon ho da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a da besi eye Home Estate for so ye be di wani e de wa huda ba bi because we are from home
So we believe hope. Brevie, never bedu on brevie, bebosses, brevie, betasas, brevie, a behind an hour, ubeisha, the number the guasiano, the crassinti, the hands will be a dins I was what, will be a din Jumawa, a Javas as a parman so now, your man and pa and more din womb. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, friend, near no needs I was so macrow. Bah, bah! Nuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na bruni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a bruni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya asonko abetenam fise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so opeso nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena no mpanim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye chi akwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafwa anase asori aye friend of faith evangelical ministry na udru hope wose ohwehwe ba ye beche onto free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wose ba herbal center ya so ya foforo ewo sunyane polytechnic anase sunyane poly ewo no ye ne no enedi enhwanimu udru ho a wose opabia ye frɛ ho magazine ba herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawo a unompemu etutuo usisi echia ukotodwe unante so a enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia wo anase eju asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akwa mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante tietiafom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ene de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem trodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mo na ye ntu ndompemu odifo ene odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie ne numa asem simape na wo hunu se ope baabi pa difo bi de wo akọ bata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo
ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na eni gise ma wonu se o yare na aba na kache a ono ama baby a obeda na wama odiane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko eni gise bo wonu se bosumi bia o ye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fami na ye bo a odifo awiemfo ba we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nkyapa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo jidie ni mu a unso kristo ni kase obi o e dey ko wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na se difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ne hwe kura me so wo de beda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. Live on Home TV. Omo share Western region yeda mo se enzimama mo ba pokenwe ye ma be mu happy Easter yeda ba se ke baba TV no be do Home TV na bele ni ay motisele ni ay wo enzima half a snake come to cover number 1 number 2 ezema half a snake ne obwase ne bedam bo kene mu ala yeda ba se be share program ne be ba my so many messages. I have a message from Aluta Nobu says I offer Lomba. God bless you and your God bless you and you. I think you really want to say, but I didn't really complete your sentence. This is from Jinjini Brahafo and the way about Jenny. Okay, thank you so much, my dear. Amanka Bostif says that offer anything you are talking about deep in relationship or marriage, I feel emotional. Diane, it's not easy for us at all, especially those who are outside the country. I mean long distance relationship, we are crying a lot. Nyame and Shamoden. I have this that says that Nanaya Pokwa says that good morning Ofalumba. Good morning to you too. Heavy duty Majorista says that good morning Diane. Good morning to you. I'm not to say that good morning, Bapa Ahonfedia Diana Papebi and national anchor of Lumba and international Bible reader radio man. Keep the fire burning. Thank you. This is from, I think I saw this from Brow. Rakwe says a good morning, my wonderful family. Good morning to you. God bless you for watching us. I have this one. Let me come on WhatsApp quickly. Man, I can fight your story name real quickly. This one says, please let's stop insulting evangelist Akwesiwa. Nobody has insulted him right now, so post your message. Come on, Sister Diane and Ofalumba and Ethan, watching you from Volga inside of Ofalumba. Your angel is so big. Thank you for your advice. God bless you, my dear. Good morning, Diane. Watching you on Home. Love your dread. Really, this is a natural one though. This is from Esther. Esther says there's a Koowaa. Good morning. Nice show. I love you guys. Miss you yesterday. I'm Esther from Sinyane. Yes, Esther. You could do holiday. Yeah, and I have take a crap. Okay. My main cover test on real quickly. Now they have to
and it's an hour chemono. But to just say evangelist Akusiwa Edibet just say there's no Sabi Yado and send for Tessa was also for a so sorry seeker all church members. And then I'm Suman Kofu Ebe Bashono Kikabi at the extra in a palm. Then that's sorry, I also added in reply Ediaba. I beg you, one more. One more criticizing on what he can some case and say, hey, oh no, until be a case. So he doesn't give a damn about it. Yes, video, no. I am stay with us on Koowaa. But when he said, first solicitor, oh, my answer, I'm sorry, ma. do you know you also know my for it? What is that? I didn't really say she said, what God is seeking is money. I didn't really say, she said, what the world is looking for is money. We are seeking for eternal love. Praise the Lord. Hallelujah. I didn't demand, sorry, ma. What we do is the words of God. He wants that. Tell me. Who is that? There was a demand, sorry, ma. You be show. You be feed you. What we need to give them to feed them with the gospel of God. When Petrus says silver and gold, I have none, but what I have is what I give you. And the son of Nazareth, rise up. Praise the Lord. Hallelujah. We are no afraid. So for my assembly, you see, what's the unfalse solicitor? I'm sorry back. Tell me, what time? Attend the MPM Freeman. Praise the Lord. You can't answer something about Gemma. You can't answer some. What's the Gemma? But the purpose of to come to church, that is what he needs to be given to. Salvation, he has he evangelized. What God has given him in the church, that is used to cater for people. Hallelujah. That is why he is using this to cater for people. Every radio station is broadcasting this. Anyhow. Amen. Timothy, 1 Timothy chapter 6. Me say, I am a sister, I'm promote to me. Baby, I be Fabi, I'm a German to say. First Timothy 6. Mutio. Me ba try wa dia wo so kwa sori ya wo hwehwe. Jemeso amen. First Timothy chapter 6 verse 6. Oka de ni kwa se wo ko ho. Nyamsompo abudwo mi yadinya kese. Yadinya kese. Ayamfa hwia mawiase. Yamfa bibi amawiase. Yesu tumi fa hwe firi. Yesu tumi fa bi firi mu kwa se wo nuane. Ye wo nuane. Ene de kata ye ho. Ene de kata ye ho. Mo man wana no so. Mo wana so ma. Awora wo po wo nya. Wo po ye ho nya. Ehwe so hwe. Ehwe so hwe. Ene afidie. Ene kwasi akoma. Kwasi akoma manipa. Enye manipa. Wo kogu ose ye no. Kogu ose ye no ayire. Na boni nyina ni sikapa. Ote. Boni nyina hini. Bishop. Na ya nyankopon nhyira papa kwasi awua na onya ne kase. Akra meka ne se obi anta no yenya mdumu ache. Alright. Na seven penyisi ni otwa san ya no nim se na chiachia. Nti etomre bi a omususu nyi omo ni se ya di mfidodo na yenya mdumu ntini ya ka bi ya nokore. Okay. Uyo nipa na wo yesa be mistake unso aye mistake. Okay. Enimguasie we ya ono akan ya onpe so obagia to no defend na ne de hen. Quotation wa kenkan ebufo. Quotation wa kenkan ebufo. So ready wa dwene ko anka boss bi na me kire nso no say di for quotation. First Timothy.
1 Timothy chapter 6 verse 6. What's say? Edufudu peti asem. Edufudu pe. Itiri asem se edufudu pe. Okay. Koi. What's say nyame sumpa abojo mu ya adinya kese. Obi a wo sum nyame no wo sum ne papa ne boju no wo nyame mu no e ya adinya kese. Ayi amfa hwe ama wi ase. Wo ba wi ase akosie wo wa amfa hwe ama. Enso yentumi mfa hwe. O konso o mfa hwe nkomi patro ne kase yesei. Na ne elders edi na chika ase yesei. Ndi se wo preacher chen ya se mfa bibia nkwa. Wa boa no de ye den. Wa wo yeso fo wuni masam no. Wuni se ye mfa hwe nko. Oh, elders, mumu sa Bible reader no ko wadi na jiancha. Wa ye no kwafo ne kase yesei. Na se wo utimi wo ka maako tete. Na Bible reader ni ka lutria. Patro wa boa de na no efa. Anase nyamdwuma na wo ye. So woni se mfa hwe mawi ase ye kwa ye mfa hwe nkwa. Na so sabe wo elders wo asore mpanimfo esom wo na omo da wo. Na za asore mpanimfo we nyina wo ka tima du tete. Na omo bia ni ka tutu a. Patro wo di bibi kwa na wo mfa hwe anko. Utimi bo asore sika no na asore ba yare na se ye mfa hwe no. Na nim se ye ba ne sapan. Ye ba ko sapan a. Sika na da bango wo ye nda abra asore ba yare. You go take it just. Ekujali da bra 716. What's your name? Otini ni bebre. Na nye wo kwesi otini ni bebre. Ye onyansafo ntra. Na sa so nye nyansafo ntra so. So ba ye smart abe kotu take da bia me hu se wo de na ye. Adenti na wo sai wo. Adenti na wa be so sai wo wi. Adenti. Na nye wo nyansani bebre. Na nye wo tini ni pi. Ada na be so sai wo. Gomo na wudi ni nyende. Enkantete asole sika ya de ba asole ho bra reason ne se awurade ponti asofo fi lewi fo abusuamu lewi fo ne yasem wo nya adwuma bia sabe o betuma concentrate wo awurade asem ko ene se osofo ye business a e won na koma wo ko fo osofo da bia wo se mu nkodo agburo onso ye business na koma wo agburo duanim edu nya da de nkenka atwe konkro ene wa betre ho mo atiase ye this is the reason why ene yasofo nche bible manya wo de no because omu ye business omu tini ichi awurade asem no ena awurade na no won so acheche omo nti oba asa de ote asensa na ochew nti o shere ni fonza mu de mamu nya adwuma na mu man ne asore mani nyina nkwa ya adwuma na mo ya adwuma wie ne ombenya no faso no na o ma bre mu bi na mo so nya bi adi enu nti na ne de sense kan na mamu asofo ena yeso wo VIP bus so mu ntwanto makoma koto wo ya adwuma na anya adwuma jada na adaso je wo fini bi se ganya me asam so na mu didi ha so what the argument wo gbo awurade mo da so tu timi hwe ho tu da so ji asole ma ne de ye den ofen ye den wo ji de ye den a wu ye wo ntimi mu asole ba ne wo ye no ye bi business asole ba ye no ye bi o ke kan bible ni ba bi o tro ne se scan ye ji ye mfa nye sika so mo mu ya asole adwuma nyina ye mfa bi hwe mo mu za ne se ne wo sha paper so de mo tuane ka na wo tuane ka bi 1 Timothy chapter 5 verse 17 mumu jasa ne waka no otuane ka na won tuaka wo hye se paper so da won tia na jangu to beka so de ya no wo hya o ma ka pre na mu di dai enso nyame se mu di se ska na sa afo ne etua mu ka ko bi ya Sunday school madam ko etuane ka empanimfo ho asafo ne so yie no empanimfo mo ho asafo ne so yie on fa ni die mo ho ni wonni mo mi fa ni die mo ani wonni mi pa to se da empanimfo ho asafo so so fo nka ho we da nka ho kakis nka ho wo sha nka ho mbajo na ye ni omu ni ya wo so fo ngwa kenka ko o si ni titire no ni titire wo ya asanka wo mu ka asam no ene nkyerɛkyerɛ ho adwuma nkyerɛkyerɛ elders na ko kyerɛkyerɛ wo na di ka kyerɛkyerɛ ansa na wo so fo panina ba no si titire wo mo ko na atwere ne se nantwie wo pra yo nantwie bia wo pra yo mane ni bi ayo ni bi oduma ye ni bia na katua se no bisa asori bia wo ko se wo sofo wo tua wo shaka bisa asori bia wo ho fi ye wo besi da wo ko se elders ye tua mo ka diki ye tua mo ka diki na se dia katua but we ko ma ye tua ne kada tu tua kan gwazi asem je sabe wo ka se me tua da dia na abese o kire ni nyame kan kwa mo buso kanim tuni ye tua ne ka sunanim tuni ko ya from payofo na so form 20 cedi na nim tuni dia beto no tuni boni na so form 20 cedi no dia be botuni na so from the same Sunday won ko receive 1 billion no dia kotuna kansu ti mo ko nyame nim mu dada wadwamo na mo ne nam na ya ko aso ya che church ba na wuzi apo ya prayer da prayer de gna se bosumi mo akatua ni mo magida e bia na omo de ma omo wa problem ba na de mo mu dia makwaso ya che jai wo ya so fuketua ne ya ma bi wa ya katua da so for nge to akra ya katua akra wo de mo enso mo ya manyame wo mo ai ni aka jo se ya manyame ba bu se sa afo nyina no mo ma won ni bi
so futianika na won tianika no yare asa ka se mpa so sika hwa so leba wo bubo se adwuma mo ye adwuma wasafo ne mu nyina sisu biem bia no antini ya ansa no akwaji sisu biem 1 Timothy chapter 5 verse 1 Timothy 5:17 ose mpanimfo asafo ne so yie no mpanimfo mo asafo ne so yie won fa ni die mo hu ni mo fa ni die emmo ho ma won ni titire no ni titire wona wo ye asenka wona wo kan sampa ene nkyerɛkyerɛ mo ye nkyerɛkyerɛ na atwerɛ ne se ntwea opro bia opro yo no mani ni bi yo ni bi ojumayeni bia na katua se no mpacho obi ye wacha waso de wonye jumayeni mpacho ni wacha Sunday school ade no wonye jumayeni busa Sunday school madam zo feature ade so for penina furniture 1 million krada ko busa no it is for grade deviate wa onu ko le scan na kan so now bishop me twa na me say except as I say all these revelations there except as I say a class where that's to friend na eno me wo mo amo o friend dia min kase jai to da ebua Kristo se manna mama o se wan edi kan ma urade bibia wan hye na na so it's good for you to give in but check rasa o so fu pani no offering se me Bible kekanya we ki so saa offering e coin oje offering e coin you try omo de coin na o ko aso ya hu musada eno nche bibisa o e wo so busa na hu ba bia ko nyame wanye wo fen amfanya be e ye so fu pani no ani aso ni mpuntuo ani ye de ye dika so wu nipa na sabe ya ya so am obetrem hu hia wo so fu okura da na so ni mpuntuo ya ti da na nipa se fa so be na wo so boso me aso o wura sam da gusinti e kam ye ni di ni openti dem ampacho sabe ta vada djuma wura bia otesa wo ye hwanya tizofo tesa wo ye hwanya yese ni opura yio no mumani ni yio ni bi nto na ye adwuma wa so dem woni nyina e obi a ododo so dance sa yesi nyame adwuma omu nyina ye adwuma wura de se mo ni bi ko Revelation says every say Kristo mu die every say Kristo mu die twatietwa ana momono to ye enya hwe mom gidia enam odoso ye adwuma na mom gidia enam doso e ye adwuma ntimpato se mo gidie na me nam doso ye adwuma me hese kwamne o dabi gidia nam odoso e ye adwuma ntimpato me do wa da hospital me hese ube enka utirizo dabi nti asema nyame ni peken obazu onka angozi se na mfama 4 verse 32 as 432 osi asafumu oniado no mo bebra wagidi ye akoma no wonkra ye ba wona akoma ne wokra ye ba ko no mo biara nka se ne ma wo ne ye ono a ne die edu sofo me kan Joseph ofre na mo de ba na ye ono ani asori da na obesie ne dia na ne nyina ye kwasafo de na mo ni nyina ba ya asafo no mo dia verse 34 se nsu obiara ne omu na bibi hia nsu obiara ne omu a na bibi hia wa asori ho na wona wo asase na adan o mo tonton no de begu asoma no de begu asomafo na ase na wo chemu obiara nka me ne wo dan ya mo bra ya chasikafo ne de na wanya bi manya bi sofo bi no obi anya bibi adi we yo sofo nkwa na ade no waye ya no aka jo se ise wadam je oso no wayi sa ma se di no mi wa so ahye na sa se su bi abi chapter 18 verse 20 Luke 18:20 Petro say Petro ka se hweye ja de nyina wa bedi wachi hweye ja ne ma nyina wa bedi wachi ne ebenya say no sir asori manager bibia osofo no ne nam e de no mbegeni no say no sir wo ka kire won se obi e no ha onipa bia no ha woja efie ana yire ana wofo ana oma ho ana ne ma ho abeje nyankopon abedi nyankopon achi ahenie ni nti na wanya mo ho ebremu owiase eni wiase foforo eba to nipa bia abedi Kristo dia oso onya no ho wiase no onya no foforo eba afere scan ba so nkwa na wudi mboa afere nkwa scan ba ya nkwa na wudie ayo ma quotation okira ni age ya nyintum Luke chapter 10 verse 7 ko Luke chapter 10 verse 7 what is asem na se wase eti sankom no onya idi na efiera na montra na munni de wo monsem no dwumayefo akete no dwumayeni na katia se no tinka sori fiewa na wose yetena yenya ya adwuma ani ade beto wo fe no yenya ebo ano ani ade ya asole no it is asole na so aba na wo tie na fie kuro ni ma na ye di bibi ko so dwumayeni na katia se no ai ati Kristo som dan yan osofu kwati ma yi edu no yi sika wa so ni anomo bozi atene group you only sika sanke na easter ki atosa apart na mna nya bia di to ni bi oba no ni fie kura na wure kekere na Kristo ya sa amfa to ni bi che o yo do adidi it is a wudi na china so waje wadwuma to na ni kapre
and answer now for the moment the boy and Jumana. I fed your friend, and never know would dear. No one so did. Kristo wa kwasia so timi frɛ aduane abro obi ama ne tax no obi antua so du ma no sɛ mu didi na momɛ na de obi aba betua ma na ɛkɔm de no a wosi yɛ de yɛ asɔ da ho adwuma tina nyame na so so no na wɔne de obi ma na hwɛ otimi ma na aduane de yɛ kwasia mboa Luke chapter 3 verse 10. Luke 3:10. Enkofo kokko ni busa. Enkofo kokko ni busa ne se. Yesu yenye dai. Eno obu aka kire wo se. Yo wantade mienu no. Mane nchem. Ma de woni bi. Ma ne oni bi. De owaduan. Yo owaduan no. Mane nya sa. Mane nya sa. To nya mienu ade na Acts chapter 18 verses 5. But don't you asem na se. Wa dade mienu no. Tiam na ma wunu afa. Abaje wo aka se yese. Yambesi abedo suko me se wa bere wonyamdwumum sa respect ne de be ma no ba ne obeso o chia de ma ne ntia no mimi ni obi e na so bo read the Bible sa akwa ne papa no nyina wa America mo dwa no mo bi obere ne che bebrebe no ne ba wow papa ndo so mfa ne ba ne nko me preach na hakina address and say wi ase ade bia ya adijan akwa no so papa ne nya hwe ma no ombu ofudi akoto na nim se na wo ya akobe ha ne da cha ma ne ba na yesen ne dia ya Bible reading kwa na esinya so sa ne yeso no people do a chawa man he na de wa bua no de o yekam Africa wa okra ko do pam ka wo pe wutu na wi ase from to wada dabi na ni odi wa che na wo soma wo read the Bible gra ne de mumu sasa ne ba na letro se wa se nya nkofo na ba kira de papa na ka do se no fi na kuma mbia ma no sa ne ba no read the Bible original no ka do se once ni ebe to ama no opiji o retro wa de be gina kwa wo opiji wo je wi ase abrabo no ene ma hedan sisi so Babo Africa we type bi a hope ebe dino bridge no ya be defend asemi na maka jo so man no ya dia ya military sense ya kasi ya do falumba ofum kra me enka ho asem church members are still clapping for what he is saying. Hey, people has actually lost lack of wisdom. It's so pathetic, you know. Now Silas ni Timothy. Efri Macedonia bae no Paul and the nam kan ansem ni dia dance ye kire Yudafo se Yesu ni Kristo na wodua ano no ka egusosem no opro ne ntade mu ka kire won se mmoja nwumu amatifi na me de me ho afi efri ne mereko amanamam na asofo ne ni midiska na no krasem se nya wo ka se asole ma nya no kre no asa na asofo tie no krasem ka Gangan to better say so for sa nyama we na wo best ka for ba na nya ahemfo so for be eno wo ma ya da trip pass ya say ni mfunumu ye apem na ni we kono mti nyame asema so mde support say nyame adwuma be koso kenka ba bi be ka tro say ye de boa uni moa na mde boa no afoforo wa bonten diga go say wa wo ye de wa ye ko hu obi a wo kan sempa o kwan wa e na say so di sika ko to hons ni ade e de ma say ni pakro no nyame asoli sika no ye de ye de bi no praying on no preach or to kwa pake e busa na shi ka tuada nyame me mobo and I believe it's na kudi yesu e wana tim obi antim mama fa story ever no mu nya misumi na mbe tue ni paka o yo word bi o me nyina ni fende enye ye Kristo se obi ka so do Nyankopon no otari ni a wo ye dia ba ya wo ye true for John chapter 4 John chapter 4 na so bi ka se onipa bi ka se odo Nyankopon me ye me yesofo me do awurade na otan ni nua ba me tan ni no mo ma me offering ma me nyes kai aso ni ya wo se ni pa ko wo nka no be den ana wunni a odo no e be den na wunni a obe wo wonno no aha wonno Nyankopon wo na Nyankopon wo no wo betimi adon na me na ye yie ti se dan ya wo yale ne no me ntimi mo na ma se wiska bi se nyame yale na me de be ma na minim nyansa na minim nyansa wo awurade flow straight se wo ye trofo onipa wo ka se wo do Nyankopon ta wunia ko wunia de wo de wani hunu nyame de wo no sa na asofo na ye ase nyame ti ne ba bi a ye bibi ahwe na nimunya ye ye ha ne de kunwei na ye hwe awurade ni munyam sa na se ya ma Kristo som na ye do preach se nyame ne tia konya no obeso ohunu ni obetimi aye na wo nuanu de omunyina amere nkowu nyame me amabo last story making headlines sometimes also was say asofo and say you know asori ma hwehwe nkwaje ngwa nyesika enyahunya and also ya mu ni dis na kai no fam preach sa no radio nya offer ne to ne say nkwaje ayo fam ne kedi me no nkwaje no kan ko for muska okrum apa ya asofo business ana ga personal nim ka me ne doso
afeni ye ne abie afasi ne ye nimo no mu ye sheje me nim sofu bia na kora koka je se papa na kinka ne bible papa menya chance wa broche pese meko atwa ma mo mpa yanza no afre ne kanse afre mbo mpa ye kwa so nye kwa woko na se bi be kwa toa ma wan we wani gbegu aso be regret it in the name of Odoni Jidie so enyame ni pe na boy so jai sofu ne chance ma bia brochiri ma na hon ono e sofu ne de okọ because no nim so obetu kwan de so wo kada wo hechiri na wo so ma no wo ye business nyame wo ya mabo sometimes there are so ejira me wo ma me fa last story na fe no nyabutre when nyabutre obeto bomb ba me person obeto bomb because it's a pity wo she no more ya until a lot of people ejaya sorry ko bibre na so kwa na ko to fina so fa kase fa kwesi metum omo kire je fa betum wase me yale wa me heme akom de mo ma biane we ya bra ne nkan san dan ya akom na fe wo hunu ne etie say ya jiska ne enko ne yedi Matthew chapter 20 Matthew chapter 24 25 ko verse number 31 atemuda kese no tie oni papa ne be sane na ni monyamu na fe na bofo ka na ni monyam ahenwa no so verse number 35 ko na kom de me mo ma mi bibi na so kom de me no ogozie wo wa ma Solomon wo ye ho Solomon wa fo man ko fie me da deja na Solomon da deja wan fro mo ntoma o ya ne ye no wa ye no me da fie aso ma mesra because na ogozie wo adwene ye ne se ye mfa so asika nye saa ntu ameye e wo se dai ene ni patre ne fo ne bebu ase e wona atre ne fo ne bebu ase da be ne mu nse awurade da bai o mo ma ye so mo tre disa akwasi awurade bebu ya se awurade da bai because evangelist me preach here e wo se ene ma odiane di me ma odiane di ana se kom de wa ma unzu ano na da be ne mu nse o de ya na wo da fia ne ye be wo ye wo ne fa ko fie ene wanyere bebu ase wa ena Yesu ka kire won se no kura kwasi awatie ne ye wanya ma Solomon ketwe wanya ma me be ka kire wona wo bonkum ne se ena be ka kire mo bonkum mo dome mo efrise me da o kom di hu ni ano wa me na duane ezukom di hu ni ano wa ma ni tuano wo ye wo ma fo na ko fie o da de jano wa mfa ne tuano wo ya le so wa ma mesra mo so bebu e wo no bebu ase awurade da bai anasa o ya anasa o da anasa o ya anasa o de ni amesom ana bebu ase ana Yesu ka bi em se akwasi awu anyame ka so wanya ma so fo nketu ayo ne awurade no wanya ama me nti usisi enye mo a de na wo kan Kristo se metumu mensam tumu nti onipa bia represent Kristo tuni ayale no ha na te se Yesu na asia ba wa tuni awa chere na wa mo na Yesu de wa the ball is in your court to kick it the way you're supposed to until you see there's a last story I made bro na mama kwanya mo abem na da so gina aso for the camp the now evangelist the then nana grada ene mama part evangelist mama part or no so you who say oh yen sension enya asem get prophecy pa upon prophecy you share video na him but stay with us. Jesus.
Jesus. Rather somebody can say, Christ Jesus. Now you are saying true, huh? Come. Amen. Man, Jesus. And so, curse. Jesus. Catcher said, Empire of the boy. Indeed, you are the evangelist one. Always say, but the wise was serving the Jesus. Rather somebody can say, Christ Jesus. Now you are saying true, huh? Come. Amen. Jesus. And so, curse. Jesus. Catcher said, Empire of the boy. Curse. Indeed, you are the evangelist one. Always say, but the wise was serving the Jesus. Rather somebody can say, Christ Jesus. Now you are saying true, huh? Come. Amen. Jesus. So evangelist mama part then na grada ni especially musrani ye juma nyame sifom Christian cancer for nyambe tuamu ka ade so do matransi ayewe ha ma Kristo sumu yesi ni de kofodo mu beti mu Kristo sumu ye dey ada ne papa mu ni akọ bible ni mu ye kura na nkasa bi obi kokom na oso wasachira oni akonya so hyenko ni akonya so hyenko pacho papa enkom hye nipa ne hye da hye ana se honhom ne ba na wotimi ahye se honhom e fa ne so hyenko no nya ba akopɛ eni ba bia maame ni filiba no hyenko e wana obo hunu ho ha no aka kyerɛ disi wose wo fili ho a se beta frache e wose mudam pan kakra na mutre ansa na Kristo amane de na betena mu se bi mfin kura wo hye no wo firi mu a so ko chinchira kwa we so ma space e ko ba biem be hu se wo dam pan ansa ma ba bi oba na ya heavy wo ma agada sa je du sei waiting say no ko ye anya me honhom na gina tum say ise de ni suba ya so ofa no so de ne kasa go to the program so ye never say first su nya no one da so kura na honhom be de ne watena am fi say ye do go ko fo mbwa am fi say Ghana na sabita frache ye de ye nim ye ko so bia na so mpanimfo asofo mpanimfo wa omudi mfom na yin si fom se kire sa de ntesa ye na ya ma so na kogum no mo kire mo wie later no ma sa ba be kai ma me no nye papa asha ase na mbe butu stop no mu butu obi yeso so be ye no kazi ya me sa ngo kaza jeri badan nyame kaza kire ya ka urade se yesi ya peche sa ho mami sa chade na wa kura wote pa wo hunu wona ho edi adanse se asese die mami urade betuma fa nso aka bibia kire de ade na ye pese ho ansa na mami agada itime sebie so ahyenkom. What do we want to say? 2 Corinthians 5:17 ko enti se obi o Kristo mu a enti obi ba Kristo mu a no abaya abode foforo nneoma dada ni nyina twam nneoma nyina ye foforo nneoma nyina ba ye foforo ibajo first na agada wodi atema na woni atem bato ba Kristo wodi atema na woni atem first na ne bufu na ne bumfu oba Kristo no ne bufu na emfu bato first no ogu nipa na wo mu nipa
oba Kristo wo bua na wo mu enti no de na manya me ben so ne bekasa yo ne awu a mo mfa agoro nto nchen obi bekasa bi ya wa na asa yi na dende nne hense kira asem se de tie ne nka nyame agada ne tam nso ikura ne tam nso ikura ne sa aduma na ofa to nso ne wo ye enso enkom jo she ni ti we ne kwa we wo da na atim na ye tuo ni agina one ye wo so ye na ha ye de mic ama no so se ye tume na ye tume den osu no se omuse mu monsu see ye tu no na ada ka so na wonya aduma ye ntu God is not interested about this thing never do you have to be that's it that ka so na ye tu na na so na wonya aduma na woniska enti nyame ka obeka je wa gada ne de dia no waka dia ba ya no say ane da ka so yeah one two so dia gada ne nya dai nyame ma wo hye nko mo hye se be gini pa na gina yie wo ti ase dia don ka to say Ezekiel ye dia brother so as wo be wun God is not interested about the death of Ezekiel but he is interested say want to na chi ya ntokwa besi na chi enu ti no me ko bo ni wo nkoko nya bibia na ka ho ndo kwa wa say Kristo se men kan cho that che won samanse na wo be wu make ne buy before wo neighbor reason to okoye ne nkom reason to obeka ya say 1 Corinthians 14. 1 Corinthians chapter 14. The ocean community. Oni pa bi a wo hye community. O kan koso ase. Afutu. Any awre tetra de kire nipa. Bato na awre tetra na ye de anya. So ye betu. Enti nyame se ye betu. Awre tetra na wai. Who knows if she's going to pay? Pay the rent. Njina oni so be pie da ye betu na o ka je ye na ye we pie da. Prophecy na nya ba de o so ka che o ma adase ho se ye prophecy na ba. Ya na nyame aduma ye ya na de. Confirm the committing soli ni bia framo. Because is that unya ye obi ajiwudi. Mentiase. Unya nya soli na ubenya nkof mentane da me pena sem papa. Ba tam ne nswe. Ye ni de wa bantam dodo. Prophecy na ba de. Wura di nyankopon. Nti kamema. Utimu ze atiam framana na daso akowura soli wo bi. Oguso ye aduma. Won koi. Shnaya won was saying free agrada echi ba solo order so di na chi. Ne shnaya won no say what there asi yempiem pe ba bi foforo. Me say konfo ye sofo no mo enkomo bi omudi. Ye free bibi white and black. When the be ya akoma e black. When the Benjamin mo friend white. Minim sofo bi o ye kokko o ye young boy. O di nkwasi asem ye ne de pa. Emina bi atwam o ye konfo. Iboni dia na o de ye konfo do be TV o hye mass. And Suzuka by and also a sofo, your friend black and white. The same many are conform and chat minimum. When himself chromatin, I'm soon dear or how I white. Was a film of deep for Moses, a film of deep fast messy. No, I any bad vetana moko. So when him say inches of 1 year, you could go into a more peditoa. Was or call there or your comfort. The Sarko is so who ye and someone take a decision, mano. Ye more. My minister channel when you okay. So a sham come on. Alright, my minister say or sham come and say on sonable. Madam Eliza, hello, good morning. Hello, good morning, young call bosso. Good morning. Good morning, Dad. Morning, my dear. Pacho ain't you. Me pacho kasa ain't you. Also. You Dad, me di ane kala kumase. Wadi so di ane Koowaa ane next one. Kasa yanko. Kabine yanko. Papa no, yana na agyenze smart. Let's one smart. Oya so ka di yo nya ni nyame asem. Na de no fo nya aso diska. So ni ni pam. Wo so na chi. Wo zo nyai. Wo to bi ai bas. Wo da ka ga film. Aye aso le mama ni na ho. Apa na ka ro ba de to mo jimi. E zo mo nya na ho di a mo do mo ko di nya sa. Wo na ko so ye. Na bi na ko fo ti ya mo so ho ba ko ya. Àwọn ọ̀dọ́ wọn wà nínú bí gbà ìṣe ìtajà ń bọ̀ ní òní tìrì ìta ànà dọ̀bà
I'm going to check a fan. Oh, I will check. Can I say for also a contribution? Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Hello. Director Yanko. Yet you. You're telling me David. David, into. Good morning. Okay, my feminine said, if you would like, what's your name to any quite more put on the office here now? Or more cat, Yamia them to say the real Mutipa Mukayana. Why don't we shift from 15 from Yamari? By this time, we need on this time Yamari. By this time, more yet technology be equals to by Yamama will have for your book. And I get the Yama is to think for. Why don't we change? Bye. Me pa chawada my friend me at Lower TV no and yes I yet so hello, good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hi, good morning. Patrolling too. Nyame adom now swear. Yeah. Surely. Hello, good morning. Good morning. Other uncle. Good morning. My just some uncle. We can just put you on about it, David. Alright, King Patrolling too. You know, okay, Yama the more pilot, I don't quit. Yeah, Bishop, I got that. I'm going to do that. Oh, yes, so you tell me, good morning, darling. Patrolling. Hello, good morning. Hi, good morning, my dear and Patrolling too. Nyame adom now swear. Nyame adom, ye ho ye Patrolling ko. Okay. Your friend is present. Still in it too, Yanko. Alright, darling, Patrolling too.
after more can the firma, not no fun and then see one. Why, the Papa Joe? Aha, the Bamasi. I don't be the Nancy Bonnie. Obi am fa na Nancy Bonnie o. O se me fa so ri sika hwa asorema. Na nkwaje nko na asorema o se ehwe. E na manfo se never dey say Yakọ Bible ni mutu obi anye na Nancy Bonnie why city poke yera asiso ya asoreba. Obi am fa na Nancy Bonnie. Hello, good morning. Good morning. Darling, yentio. Hello. Modo, yanko. Nyame adom, yanko. Oh, yeah, we shall put it down and again, Malum ti yanko. I don't think right now, but the Papa shall go there to part of my house would be would be one party one case based out. I would just have put it in a portion of hey, I as a more. The young bit more. Young bit. I'm for okay. Yeah, that's about flat. I cried for you. The one has to be meeting. Hello, good morning. Hello. Good morning, darling. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Pacho, my uncle. Hello. Good morning. Good morning, Pacho, uncle. Good morning. Good morning. Good morning. Only from the apple. All right, the day I go for Intimo. Okay. Yay! Okay. Yeah, great. It's all it's young. Make young the more Let us say for our contribution or the other HOB. Hello, good morning. Yeah, it's Frederick. All right, Frederick and Pacho into. This is my song. All right, Pacho into. Oh yeah, so for what for and better. Listen, can be found. Me Pacho you. I don't know kind of to me no. Okay. Internet is I saw it again. I don't know this is done because what you have for working is to a classroom. It's kind of a banner and the quarter throat. Now you see done. It's very to come now. If you can show that the command and so mana. I don't know when you be at the post at to Gumego. It's kind of free. But one can describe what may be the umbrella so man. The most one can say practical and see can be. You found you Frederick. Functions Frederick. Frederick, I don't know. Frederick, would I say I know any survey pen? I think I would not say I saw you in Kaja. About only child man and can open 100 gun and be a deeper and soft for 1 hour. Come say, Cow crack, I can say, I saw it, dear. Mark, and so you will come as I want to see if I could be a beam. Now, it was a short man, woman, which so much, only more, which I saw. Almost I saw that I can catch on the program to offer. Almost a be a credit union, I was showing you. One must have the law and master of it. It's a job interest. But you see, what is going on? And yeah, I saw man and two of Fenana. After the body will be ending, come out about so. So, what did the credit union? So, credit union. And because of what we bring, Grace Baptist credit union, Presbyterian, credit union, St. Thomas credit union. Me am woman for one IAB. So, that's so, and then no more. Patrick, yeah, Patrick, it's all that. So, that's what I'm my camera and call my Canada. I'm coming. My question, say, tell me, can I say, come on? Oh, I saw them. Oh, you're in the hospital. Because the 10 minutes, I'm not surviving. Not so for the good sit and I say, no, baby. I saw you move, and then I said, yes, one now, sorry, I know, and then I can't watch a banner. And then I 100 gun and say, I saw you sit down. Yes, but you understand? So, I don't be on my lesbian since yes, I cry and I say, they try and throw the door. It's very bad. You see, I mean, I'm in the paper brain car, sorry. One more cop, no more grandpa. I say, I will leave me, madam, for some sorry that. When you righteous life. No, Obi, Buana, Metama, so me could be Obi, which are not Buano, but some physical. No, Dakaka Empire, sorry,
asɔre ma no twakwan wo kwan ho wo mo petrotro between baby asɔre no wo ani baby on benya car no amfa asɔre ma no ba kokra mesi junction ma no da kakaka o na busie nyina na asɔre ma no sa sof maame awo na gigi sika ne dia shopping ne dia koma sof maame no na asɔre o sof din birthday na kabri ne dia ma no but you say you won't help there come back to us or them one you say be live righteous life that kind Bible will fee na ye the collection no ye the share home bishop here ko that be black so or hear me already Nyankopon shall be black or boy ma pa all right that's here nyina mo na me am offer say Abigail all right Abigail so na o share ne already Nyankopon won shira no okay wo bia Diane me ni akosi adwam ye cha no e wo be dia ye mama ye be ba be dia ye ne yonko Yenny on course, my is watching. Oh, Nana Nana Castle radio, yeah, call. Auntie, I'm paying you called Twancy. Okay, hey, Miss School. Dr. Jennifer, near with your phone in our head, you go, you child. All right. Okay. Okay. Now, no promo free to us. All right. Now, ye call dear Miss Mamincha or D4 and I bow Japanese for Papa, ye chow. Micha Prophet Ebenezer Daka ya job. Prophet 1, on also for cheap, Papa won't castle. Now, Madame Mammy kids, a do healing. I say. So I show me one Papa could do him no bossy. Micha Moati. Nyame onya mokese na munkuru kramisa wow ya dasa ma home estate and block factory for near the asda ama OG4 na ye boy dasa ma ban herbal center na ye nchia so no so akwa koma bra kweku America ene mama touch ye chia munye na America for ye da mo ase papa panyame nstramo mo amfrey mo ntimi afrey so da munye na ase executive producer for the show Rat Sam Darkus the CEO himself papa ye chia mo official pa me wache bra and I'm say weekend ya na me hu ntino anope mi ya me ba MCR ho de o bottom bi am betutu Easter day na me ba MCR ho no wa betutu ni nyina me chia me da ya say ochi na ozo ala tania branch ya me ntino ho jai yes answer ela oma so ye chiri anso so origam me hu bi da obi o ye chiri anso origam me nim say origam eno enka ho de a ho MCR answer if you want so e bo na chi da ya